svojim očima. Pa to je više od života. Samo za pobednike. Osnovano sumnje. Leva, leva, leva. U džepu svakog građanina. Sposobnost da se menja. Film Dar mrmota. Osvajanje slobode. Sponzori emisije. Gde ćete biti u nedelju 2. oktobra? Kao i svakog dana u pokretu za život Srbije. Na Paradi ponosa. Zašto održavanje Parade ponosa u Beogradu izaziva toliko polemike? Zato što se ona, kao i mnoge druge stvari, silom nameće građanima Srbije. Zbog predrasuda. Zašto je za gej populaciju bitno održavanje Parade ponosa? Zato što je to prvi korak u gej maršu koji se završava gej brakovima i usvajanjem dece od istopolnih roditelja. Zbog smanjenja diskriminacije i nasilja na duži rok, iako to ne izgleda sad na prvi pogled tako. Zašto se Dveri protive održavanju Parade ponosa? Gej parada nije borba za gej prava, ona je promocija totalitarne ideologije homoseksualizma koja direktno udara na našu najveću vrednost, a to je porodica. Uglavnom iz pogrešnih razloga, a uvek navode da će se time rešiti svi problemi koje Srbija ima. Ocenite odnos države prema održavanju Parade ponosa. Kakva vlada, takva i parada. Drastično bolji nego 2009. a nadamo se da će biti bolji i nego 2010. Postoji li mogućnost da se Parada ponosa ne održi? Dveri rade na tome u interesu Beograđana, u interesu policije i u interesu velikog broja LGBT populacije koja ne podržava gej paradu. Takva mogućnost uvek postoji u svakoj civilizovanoj zemlji, ali bi to bilo vrlo nezakonito i potpuno nelegalno. Da li će i ove godine biti nereda povodom Parade ponosa? Nadamo se da ove godine Parade ponosa neće biti. Nereda uvek može da bude, ali svaki nastavnik mora biti uhapšen i procesuiran. Ko je odgovoran za takve nerede? Organizator i režim zato što ne poštuje većinsku volju građana Srbije. Uvek i samo nasilnici. Može li Parada ponosa da bude povod za pobunu protiv vlade? Može. Ne može, ali bi neki ipak očigledno volili da pokušaju. Da li se Parada ponosa zloupotrebljava u političke svrhe? Ona se upotrebljava u političke svrhe razbijanja tradicionalnih i duhovnih i nacionalnih vrednosti ne samo srpskog naroda, već i ostalih građana Srbije. Sve se može zloupotrebiti u političke svrhe, pa i parada. Koliki je procenat gej populacije u Srbiji? Nije veliki, ali je dobro što su i oni zakonom protiv diskriminacije zaštićeni. Verovatno kao i svuda u svetu od 5 do 10%. Koliko je gej populacija u Srbiji izložena diskriminaciji? Nije izložena diskriminaciji zato što postoji zakon protiv diskriminacije koji to sve reguliše. U velikoj meri. Koja je manjinska zajednica u Srbiji u najtežem položaju? Porodice i porodični ljudi, zato Dveri 1. oktobra u 14 časova organizuju porodičnu šetnju u Beogradu. Romi. 3 ključna problema Srbije danas. NATO okupacija, podanički režim i ujedinjeni monopoli Srbije. Nizak životni standard, neadekvatna primjena zakona i nekažnjivost u mnogim slučajevima kada su počinjene krivična dela. Šta očekujete od narednih izbora? Nove ljude, čistih biografija sa novim idejama za novo i, nažalost, teško vreme koje dolazi. Očekujem dobru vladu i još bolju opoziciju. Da ste vi premijer, šta biste prvo promenili? Stranačko-tajkunski sistem koji pljačka ovaj narod. Mnogo toga. Šta je za vas tolerancija? Ne čini drugome ono što ne želiš da tebi čini. Prihvatanje različitosti, ali nikako prihvatanje govora mržnja. Šta je za vas patriotizam? Ljubav i spremnost da učinim koliko mogu za opstanak moje otadžbine i mog naroda. Kada ukažete na ono što ne valja u svojoj sopstvenoj zemlji i kada ponudite rešenje da se to nešto popravi. Kako vidite Srbiju za 5 godina? Oslobođen. Vidim kao zemlju koja završava pretpristupne pregovore sa Evropskom unijom i kao zemlju gde svako ko je počinio neko krivično delo bude kažnjen u veoma brzom i efikasnom krivičnom postupku. Šta cenite kod organizacije drugog sagovornika dvougla? Dovitljivost da zgrnu veliki novac iz stranih fondova i sitnih domaćih političara. Što se makar deklarativno odriču nasilja, za razliku od nekih drugih organizacija. Šta im zamerate? Dok selo gori, oni se češljaju. To što misle da, na primjer, na održavanjem Parade ponosa ili nekim drugim stvarima se odjednom rešavaju svi problemi koje Srbija ima. Šta biste im poručili? Nemojte se češljati, gasite požar. Da startna osnova za dijalog koju oni navodno žele mora biti uvek poštovanje ljudskih prava građana Srbije.
Sponzori emisije. Svojim očima. Pa to je više života. Samo za pobednike. Osnovanu sumnju. Leva, leva, leva. U džepu svakog građanina. Sposobnost da se menja. Film Dar mrmota. Osvajanje slobode. Sponzori emisije. Gde ćete biti u nedelju 2. oktobra? Kao i svakog dana u pokretu za život Srbije. Na Paradi ponosa. Zašto održavanje Parade ponosa u Beogradu izaziva toliko polemike? Zato što se ona, kao i mnoge druge stvari, silom nameće građanima Srbije. Zbog predrasuda. Zašto je za gej populaciju bitno održavanje Parade ponosa? Zato što je to prvi korak u gej maršu koji se završava U slučajevima kada su počinjena krivična dela. Šta očekujete od narednih izbora? nove ljude, čistih biografija sa novim idejama za novo i, nažalost, teško vreme koje dolazi. Očekujem dobru vladu i još bolju opoziciju. Da ste vi premijer, šta biste prvo promenili? Stranačko-tajkunski sistem koji pljačka ovaj narod. Mnogo toga. Šta je za vas tolerancija? Ne čini drugome ono što ne želiš da tebi čini. Prihvatanje različitosti, ali nikako prihvatanje govora mržnja. Šta je za vas patriotizam? Ljubav i spremnost da učinim koliko mogu za opstanak moje otadžbine i mog naroda. Kada ukažete na ono što ne valja u svojoj sopstvenoj zemlji i kada ponudite rešenje da se to nešto popravi. Kako vidite Srbiju za 5 godina? Oslobođen. Vidim kao zemlju koja je LGBT populacije koja ne podržava gej paradu. Takva mogućnost uvek postoji u svakoj civilizovanoj zemlji, ali bi to bilo vrlo nezakonito i potpuno nelegalno. Da li će i ove godine biti nereda povodom Parade ponosa? Nadamo se da ove godine Parade ponosa neće biti. Nereda uvek može da bude, ali svaki nastavnik mora biti uhapšen i procesuiran. Ko je odgovoran za takve nerede? Organizator i režim zato što ne poštuje većinsku volju građana Srbije. Uvek i samo nastavnici. Može li Parada ponosa da bude povod za pobunu protiv vlade? Može. Ne može, ali bi neki ipak očigledno volili da pokušaju. Da li se Parada ponosa zloupotrebljava u političke svrhe? Ona se upotrebljava u političke svrhe razbijanja tradicionalnih i duhovnih i nacionalnih vrednosti ne samo srpskog naroda, već i ostalih građana. Gej brakovima i usvajanjem dece od istopolnih roditelja. Zbog smanjenja diskriminacije i nasilja na duži rok, iako to ne izgleda sad na prvi pogled tako. Zašto se Dveri protive održavanju Parade ponosa? Gej parada nije borba za gej prava, ona je promocija totalitarne ideologije homoseksualizma koja direktno udara na našu najveću vrednost, a to je porodica. Uglavnom iz pogrešnih razloga, a uvek navode da će se time rešiti svi problemi koje Srbija ima. Ocenite odnos države prema održavanju Parade ponosa. Kakva vlada, takva i parada. Drastično bolji nego 2009. a nadamo se da će biti bolji i nego 2010. Postoji li mogućnost da se Parada ponosa ne održi? Dveri rade na tome u interesu Beograđana, u interesu policije i u interesu velikog broja LGBT Srbije. Sve se može zloupotrebiti u političke svrhe, pa i parada. Koliki je procenat gej populacije u Srbiji? Nije veliki, ali je dobro što su i oni zakonom protiv diskriminacije zaštićeni. Verovatno kao i svuda u svetu od 5 do 10%. Koliko je gej populacija u Srbiji izložena diskriminaciji? Nije izložena diskriminaciji zato što postoji zakon protiv diskriminacije koji to sve reguliše. U velikoj meri. Koja je manjinska zajednica u Srbiji u najtežem položaju? Porodice i porodični ljudi, zato Dveri 1. oktobra u 14 časova organizuju porodičnu šetnju u Beogradu. Romi. 3 ključna problema Srbije danas. NATO okupacija, podanički režim i ujedinjeni monopoli Srbije. Nizak životni standard, neadekvatna primjena zakona i nekažnjivost u mnogim